Дали си знao da svaka reprezentacija ima svoju supermotak i da su ovi obrazci stvarno ludi? Španija je majstor tiki-take, sa legendama kao što su Iniesta, Xavi, Busquets i Xabi Alonso, koji su pretvorili posет lopte i dodavanđe u nešto što deluje lako, a zaustaviti se ne može. Engleska je poznata po udarcima sa velike dълžine, pravim raketama, zahvaljujući legendama kao što su Lampard, Beckham, Rooney i Gerrard, igračima koji su mogli da šutiraju loptu neverovatnom snagom i preciznošću. Francuzi su rođeni trkači, od najboljih dana Thierry Henrya do munđevito brzih Kylian Mbappéa i Ousmane Dembélea, a Francuska je uvek bila dom čiste eksplozivne brzine. Nemački golmani su na potpuno drugom nivou, od Oliver Kahna do Manuel Neuera, Ter Stegena i Jens Lehmanna. Dominiraju tom pozicijom decenijama. Italijani su pravi ratnici. Oni ne samo da se brane, nego celom svetu drže čas kako se to radi. Maldini, Nesta, Cannavaro, njihova odbrana je